Atsika hikoragna l'amour à distance. Satria une question se pose, oui, est-ce que l'amour à distance, ça marche? Donc, marine l'amour à distance, vraiment, situation un peu délicate. Mais l'amour à distance, ça marche. Mais l'amour à distance, ça ne marche pas. Satria l'amour à distance, ma tête qui mangataka effort maventy izy koa anao zegny tia agnatanteraka vraiment l'amour à distance effort ataonao agnatin'izy io zegny na ankilany na sy ankilany samby magnano effort maventy surtout mikasiky confiance vraiment confiance nareo zegny mila vraiment solide ary mioriny toerana tsara izy koa confiance nareo igny tsy dia solide l'amour à distance ça finit mal, ça finit très mal satria tsy moramora anao migérer sentiment à distance zegny tsy moramora anao agnamia confiance olo tsy ankilanao vraiment zegny anao zegny vraiment magnano confiance à l'aveugle tout simplement magnano confiance à l'aveugle izy koa anao zegny nagnano amour à distance or anao zegny commence mifouiller partout mifouiller raha jiaby tsy maharitra ela ary à la fin tsy maintsy misy problème fa anao koa niditra amin'ny l'amour à distance vraiment mila magnano confiance à l'aveugle tout simplement anao zegny magnano dans une seule but oui olo tianao et ça s'arrête là anao zegny tsy dia mitsakaraka ino gauche ino droite ino raha ataonao quelle heure aninany sarotro vraiment sarotro ary olo natagna l'amour à distance donc vraiment olo vraiment manana force mentale ary tena manana fitiavana izy koa l'amour à distance tsy dia misy fitiavana za toko matoky mety tsy madigny hela fa misy l'amour à distance vraiment ça marche fa misy l'amour à distance vraiment ça part en cacahuète maro l'amour à distance ça part en cacahuète ary ndraikindraiky amin'ny lafiny par exemple zegny mahatsara l'amour à distance misy olo ndraikindraiky ireo magnano l'amour à distance no tegna mifankahazo tegna hoe mifankatia tegna hoe magnaboaka fitiavana satria zegny misy manque ireo zegny tsy fankahita donc forcément les manque misy de lera ireo mifanojo igny les manque ndreo hela jiaby igny zegny manjary mahay solide fo mahay mampamafy le fitiavana misy olo magnano karaha igny amin'ny l'amour à distance igny zegny le olo vraiment nagnorigny le fifampitokisana le confiance ndreo zegny amin'igny vraiment solide ary il y a qu'un seul but zegny hoe fitiavana rendez-vous ndreo sentiment rendez-vous ndreo ankilany sy ankilany fa misy l'amour à distance vraiment ça part en cacahuète misy zegny l'amour à distance ça part en cacahuète ndraikindraiky misy zegny le confiance sens unique araiky fo zegny manana confiance fa araiky ndraiky tsy manana confiance igny ndraikindraiky le maharatsy l'amour à distance ary matetiky ça finit mal matetiky izy koa confiance sens unique tôt ou tard tsy maintsy misy problème ary izy koa zegny fitiavana sens unique oui araiky fo zegny ny tena mankatia fa araiky tsy dia ao forcément un jour nareo ça part en cacahuète igny raha azoko ambara amin'ny l'amour à distance donc de plus en plus amin'ny fiainana joty anao tsy maro namagna no tegna hoe anao en sécurité le anao vraiment midoko amin'ny coigninao igny anao en sécurité no amizegny fa anao koa naro camarade anao naro namagna de niafa anao tsy sécurité fiainana anao tsy en sécurité amizegny satria zegny maro olo s'intéresser en vie privée nao maro olo s'intéresser amin'ny raha mikasika anao à la moindre chose tsy maintsy micréer la concurrence la jalousie la haine jusqu'à miafara amin'ny méchanceté fa izy koa anao zegny anao re seul anao tsy maro camarade na anao misy camarade fa tsy exposenao zegny fiainagnanao jiaby en privé fa anao zegny magnano certaine protection mikasika anao igny anao manana tranquillité ary anao amizegny matetika anao tsy besoin miprouver quoi que ce soit anao zegny tsy besoin miprouver na mijustifier sur quoi que ce soit satria zegny efa anao raiky fo zegny mahay raha mikasiky fiainagnanao matetika leva olo am'izao ty de plus en plus olo
midoko amin'ny coin. Izy midoko amin'ny coin tsy hoe miavon, tsy hoe tsy tia olo, non. Fa izy zegny misy certaines choses tiany protégena amin'izigny. Misy olo joty tsy maro namagna izy. Na soit izy tampoko misy namagna à distance. À distance namana. Ataova tout en sorte amin'ny fiainana joty vadinao, camaradinao, zanakanao, namanao tout simplement. Regny olo tsy mivadiky na karakory. Fa izy koa anao zegny anao naro camarade. Ary olo joty tsy hain'olo magnavaka hoe le vrais ami ndraiky connaissance. Tsy mitovy. Olo connaissance zegny juste olo hainao. Hitanao tamin'ny soirée, hitanao tapazary, hitanao tamin'ny lalagna, igny les connaissances. Fa les vrais amis tsy regny. Izy koa anao mélanger entre les vrais amis ndraiky connaissance, forcément anao un jour tsy maintsy tomber amin'ny piège. Satria olo connaissance nao tsy voatery vrais amis. Donc amin'ny joty vraiment aleon'ny tegna midoko amin'ny coin tegna anao zegny manana conscience tranquille. Ary anao fotoagna joty, le vrai bonheur, le vrai chose ndraikindraiky tsy mety aboaka à 100%. Izy koa anao joty nagnaboaka le vrai bonheur anao, tsy maro olo miapprécier anao. Fa izy koa anao nagnaboaka le malheur anao, nagnaboaka le tristesse anao, matetika anao amin'iregny maro olo miapprécier anao satria zegny anao agnatin'ny malheur. Ary matetika amin'ny joty ndraikindraiky izy koa antegna zegny hitromper, il y a certains ennemis. Anao zegny magnaboaka tout à fait le contraire. Asa zegny anao igny amin'ny fiaignana anao sambatra, vraiment sambatra. Aboaka anao le contraire. Karaha igny ro tromper, karaha igny anao miaigny tranquille. Fa izy koa anao nagnaboaka la vraie chose amin'ny fiaignana anao, io tsy maintsy misy olo mi-attaquer anao un jour. Attaquer-n'olo anao un jour. Mi-préparer ava tsara. Izy koa anao fa voa mi-exposer zegny hoe tout ton bonheur entier. Mi-préparer ava fa tsy maintsy misy olo araiky quelqu'un mal mandeha mi-attaquer anao fiaignana anao. La vie c'est comme ça. Donc mes chéris, bisous, bon lait. Salut tout le monde. Hitanareo za korokoragna mikasiky mandeha amin'ny lilahy ndraiky mandeha amin'ny viavy koragna anakaty. Hitanareo izy io ndraikindraiky avy amintsika viavy, avy amin'ny hoe atsika tsy mahay mitondra vadintsika, atsika tsy mahay mikoragna amin'ny vadintsika no avoazan-draha amin'ny amare. Satria zegny misy lilahy vraiment mba efa juste izy amin'ny fiainana. Misy lilahy mba efa hoe correct izy amin'ny fiainana. Fa les défauts amin'izay avy amintsika. Misy atsika viavy saroton-draha. Misy atsika viavy tsy malefo-draha. Misy atsika viavy tsy mi-analyser raha alohany i-tirer les conclusions. Misy atsika viavy tsy mi-comprendre la situation. Donc magnano didjadon. Dia igny mahatonga lehilahy sasany vraiment tatrany pression mafy loatra, manjary milefa, manjary magnano raha hafahafa, manjary magnano raha tsy fatao. Lehilahy correct avy lanko, lehilahy juste. Donc vadiagna io tsy la prison, vadiagna io tsy la guerre. Non. Izy koa amin'ny fiainana, anao zegny tsy, à un moment donné zegny anao tsy mi-travailler sur soi. Anao zegny hoe tsy mba hoe misy remettre en question, misy poser question amin'ny haigninao. Mitsindriky. Anao manjary toujours mahita le mal partout. Anao toujours mahita raha tsy manjary fo zegny magnodidina anao io. Satria zegny anao zegny tsy nagnano analyse na amin'ny haigninao tompony fo. Misy atsika viavy vraiment masiaka. Hitanareo lehilahy karaha tsy haiky. Lehilahy karaha tsy haiky ndraikindraiky. Ary lehilahy par rapport ny viavy, lehilahy tsisy endurance. Viavy ny tena misy endurance, viavy ny tena misy force. Lehilahy par rapport ny viavy, lehilahy faible. Corpulence, oui, vatagnan-droa matanjaka, oui, mais psychologique matetiky lehilahy plus faible que viavy. Donc anao forte, anao misy endurance zegny, anao tokotro mi stabiliser les raha. Parce que atsika zegny forte.
fa zo ndraikindraiky misy lehilahy vraiment mba juste magnano raha tokotro vitan'izy fa matetiky ndraikindraiky viavy en retour miprofity magnararaotro dia lasa mandroboka raha hafa zigny amin'ny amarainy. Soit disponible anao ndraiky vadinao, marigna antsika jiaby samy misy asa ito fa de temps en temps manova disponibilité ndraiky vadinao, manova disponibilité, soit disponible pour lui en fait. Misy atsika viavy ndraikindraiky vola fo zegny mila mandeha en avant fa d'un côté zegny anao tsy disponible ndraiky izy. Ary lehilahy koa fa nisy sentira obligatoirement zegny hoe magnamia volanao, obligatoirement et karaha hoe mahatsapa fa hoe obligé zegny izy magnano raha jiaby igny. Sachez que possible foanazy amin'igny fa mandehandeha tany hafa, possible eritreritrin'azy efa mandeha mitsakarakara hafa antany. Misy atsika viavy vola fa en retour zegny anao tsy disponible ndraiky izy. Ary matetiky lehilahy arakaraka prix nantafa tsy hoe atsika mandafy-tegna non, c'est pas ça, humour raha volaniko zegny. Arakaraka prix nandafosanao aminazy no prix ividianany anao. Izy koa anao zegny de le départ anao mampiseho fa en fait anao tsisy valeur akagny raha tiako volagny. Systématiquement anao tsy fihinana valeur. Izy koa anao de le début anao magnamela en place en fait valeur anao tompony, anao managna valeur, anao respectueuse, forcément misy suivre zigny après. Donc sois disponible tout simplement.